Bolivia barcaroja masuruja Tlatunka payani waranka wakunas Pfizer tokirakiwa aka Bolivia barcaroja purini wairaki ukatoja irpirda caja askiri jabawa jawilia wayapjaraki. Vamos a recibir con un fuerte aplauso este momento. Realmente es un día grato para nosotros. Hiwasatakeja, wali kusisin urua, kunateja, aka COVID-19 usursai katañatekeja, haniwa, sapakik-tante, yakawa kunanakasa puriniwaicheja, ukatokeja 50%, apnakawikiwa utjawirakina, upyamaraki, nairiri dosis puriniwaiki, ukatokeja 57%, wakunawi apnakawikiwa utjawiraki, nanakaja yatipja yatwa, kunhamatsa hukampi wakunanaka katoksna ukatokja, ukatrakwa kunaimani mecanismos amtanakampeja, wakuna katokañatakeja amtasiwairaki. Ukamata walja marca marcachinakaru wakuna ñataki huk apachana. Mecanismos los cuales permitan que podamos inmunizar a mayor cantidad de gente. Ministro de Salud irpterija askin hamawa aka llatunka payani waranka wakunas Pfizer purini waiki ukatokja hawilla wairaki aka wakunaja mecanismo COVAX tokirakiwa aka Bolivia marcaroja purini wairaki aka wakuna nakaja Instituto Nacional de Salud inlarasa tokirrakiwa puriasi wairaki ukhamapinja representante de UNICEF tokitja askin hamawa Bolivia marcaro wakuna nakaja purini waiki uka tokitja hawilla wairaki unateja aka mecanismo COVAX tokiwa wakuna nakaja purini wairaki. Nosotros hemos entregado como COVAX ya Nanakaja COVAX tokitja Bolivia marcaroja papataka patunka waranka wakunas AstraZeneca tokwa churawayapjarakta hichaja askin habrakiwa llatunka payani waranka wakunas Pfizer tokeja purisinkaraki akama wakuna purini wimpeja askin hamawa amtanakar hamaja pokasi wairaki ukhamaraki askin hamawa aka Bolivia markanja pokasi wairaki kunhamasa wakuna Pfizer ukatokeja apnaqaña uka amtana kampeja akama wakuna poriniwi utjawaiki ukatokeja aski qana irnaqawi ukatja amtanaka utjawaiki ukama trakwa askin hama yanapt asiwija utjawairaki.